Jari le dalam masjid niki tentu sekali masjid sak bertumpang telu niki elek ragen tiang pelonggong. Ampuk narak teparan Baitul Ma'mur, Baitul Haram sak kanca Baitul Muqaddis adina pada elek ragen te masing-masing niki. Muai sak terbit niki leman dinding jalal. Dinding sak mula sangat si rahasia. Ia leman terbit ai sak siwak niki sebagai lambang kerajaan Allah Taala. Ia ampun tersebut alih deriki wa nahnu akhrabu min hablil warid. Rapatan aku ngiri kanci uat belong. Padahal uat belong tiang nekat lek belong. Masih rapatan Allah Ta'ala kanci uat belong tiang pelonggong niki. Ia tu rahasia mula dari pandangan para waliullah niki. Muai niki warna sangat isi meneng. Sangat isi meneng kadah ke kuning-kuningan. Ia jari mudghah oleh tepara niki. Lamun nutfah niki warna putih, mudghah niki warna sangat isi meneng mu ke kuning-kuningan. Ia ampun bedait antara nutfah sakanca mudghah ampun terjadi khalaqah mubeyak jari darak niki. Putih sakanca kuning bedait mubeyak jari ia ampun narak bebeyak marak entan bebeyak sak jingkeun terperingatan 7 bulan mangkin niki selaku adat leluhur tiang pelonggong saligumi Lombok sak teparan bertes niki. Aku kocap Syekh Ibnu Hayati sangat sina alim niki masalah rahasia-rahasia searak le ragen tiang pelonggong niki ada sak tulen-tulen wikanan al insanu alal sirri wa ana sirrahu wa sirrahu sifati la ghairi minaz zati. Berfirman di sida Allah Taala di dalam hadis qudsi setui jatin searan manusia no rahasia. Aku rahasia no rahasia ia arak elek dalam sifat ndik berkelingkan jezat. Sejari rahasia niki tiang pelonggong sak mama masin di tua belakuk jari mama sak nina marak nika endah ndik tuah belakuk jari nina selong-selong dari keadaan diri te marak entan niki. Ya ampun tiang pelonggong niki la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Musa teparan Baitul Ma'mur lek tulis gagak putih gaib sak mula suci niki setui jati sak teparan Baitul Ma'mur adalah li atas belong tetau. Le dada teniki teparan Baitul Muqaddis elek sulbi tiang pelonggong juru lain niki ye tau Baitul Haram niki ada sak pedas ruragun tiang pelonggong sami sak jari rahasia Allah Taala niki. Jadi le dalam Baitul Ma'mur niki ia mula taruh haluan uat tiang pelonggong sak mula akbar
sak sangat cina rahasia ampun teparan mimbar mim akbar niki. Jadi rahasia uat salik belong niki ia lenyap selapu raga tiang pelonggom selapuan niki jak lenyap tipak uat belong lenyap selapu-lapuan. Jari lewat belong tiang pelonggom sangat rahasia niki ia selalu jadi pandangan para wali, jadi pandangan para aulia Allah. Sehingga aulia Allah niki adalah generasi penerus daripada Rasul. Al-aulia Habibullah walau kana fasikan. Mara atur tiang sak bejilone. Seorang aulia niki adalah generasi penerus dari para Rasul niki. Sehingga Nabi Al-aulia warasatul Rasul. Bermula aulia niki adalah generasi penerus dari para Rasul. Al-ulama walau al-ulama'u dengan Nabi niki. Lamun ulama niki generasi penerus dari para Nabi. Jadi ulama aulia niki generasi penerus dari para Rasul. Para ulama niki generasi penerus dari para Nabi. Ya ampun berbeza Nabi sakanca Rasul. Setiap Rasul niki Nabi, setiap Nabi ndik Rasul. Setiap aulia bau jari ulama, setiap ulama belum tentu bau jari aulia mara niki. Jadi para waliullah niki tan tafakkur gawe ibadah tetap berhadapan ke kiblat niki. Lagu kiblat niki ndek kiblat syariat. Lamun kiblat syariat tentu sekali bat agak miring jedaya sekedik teparan kiblat kali dalam syariat. Lamun kiblat di dalam tarekat niki qalbil mukminin ka baitullah. Setui jati searang kiblat niki searang ka baitullah niki adalah atin dengan mukmin. Lek dalam hakikat niki summai kharal umur awsatuha sebagus-bagus perkara lek tengah-tengah tahun penjelasan malik li alam ma'rifat niki wa arsyuhu alal ma' kerajaan kemula ye li atas air tahun ye pandangan berbeza-beza pandangan antara dengan sak berilmu dalam syariat tarekat hakikat ma'rifat niki berbeda-bedalah pandangannya. Quran Wajah Rasulullah mu bercerita Syekh Ibnu Hayati li tulis gagah putih gaib sak mula suci niki arak mula teparan Quran sak mula leman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Quran niki sak tersusun jari telung dasa juz 114 surat 6606 ayat sak lenyap tipe Al-Fatihah niki terbagi menjadi arak Al-Quran sak tersurat, arak Al-Quran sak tersirat. Angin sak tersurat niki bareng kepada wikan sak wah tergabit elek kertas niki ndik nebakar si jaminan ngonek-ngonek lebung tekakan isi ngenget. Sak mula sejati niki ndik kanggo sida-sida aram firman Allah Taala sesuaikan ke firman inna nahnu nazzalna zikra wa innahu lahafizun. Setui jatin aku sak turunan, aku sak cipta Quran, wajib kejak pelihara Al-Quran. Angin ye ampuk tepada melewi kanan mbe Quran sak tersurat dan cik mbe Al-Quran sak mula tersirat sak bakat jaminan Allah Taala niki.
Jari para wali Allah niki sekadi marantang kelampan para pengelingsir tiang pelonggoh salik gubi Lombok niki mula arak telu doang jari pandangan. Sehingga mula arak telu bewin hukum, arak telu cara tegawik segala sesuatu niki, arak telu cara memiak di sida Allah Ta'ala ndak. Awinan tiang matur marak niki sehingga bewin leman hukum niki adalah wajib mustahil jaiz. Dengan taat wajib tamu surga, mustahil tamu neraka. Sebalik marak nika. Dengan jahat wajib tamu neraka, mustahil tamu surga. Lagu Allah Ta'ala sak jari penentu. Lamun dengan taat pertama ojok neraka, saya bani protes Allah Ta'ala. Saya bani protes Allah Ta'ala dengan sak jahat pertama ojok surga. Mu dengan sak mula taat niki tetamak nojok neraka, hak prerogatif Allah dik narak dengan bani protes. Ya teparan hukum jaiz harus li Allah Ta'ala doang kau selapu-lapuan. Awina marani ke dah harap telu cara memia Allah Ta'ala. Sak nganak sak berteluk kan sak tewuk. Harap telu masih cara tan tegawi ibadah. Rukun qalbi, rukun qauli kan rukun fi'li. Ada sak tata fisik te bareng-bareng pada uwi kanan niki. Kenjelo ke malam kelemak kebian di na pegat-pegat boleh sak tetap berbakti tipak di sida Allah Ta'ala. Tentu sekali tata cara berbakti sanding kanggo pegat-pegat iki ndek marantan sak 5 kali sejelo semalam niki. Sehingga dalil-dalil cara beribadah tipak di sida Allah Ta'ala niki ada telu cara niki. Pertama-tama sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembayang kamu pada selaput marantan kita aku sembayang bahasa yang disida Rasulullah. Tingkatan sak kedua tersebutkan oleh dalil niki as-salatul mi'rajul mu'minin. Setui jadi searan salat ibadah niki ia mi'raj dengan mukmin. Mu dalil sak ketelu niki ala fi salatihim daimun. Searan sembahyang mula ndek kanggo pegat-pegat. Lamun tata cara ni kisah ndik pegat-pegat tentu sekali ndik tidak tahu begawian, ndik tahu jak runguk lain melainkan si ibadah doa. Ya teparan ibadah sak mula gaib niki. Huruf sak telu niki mula arak sopok doa lain nejak tulah. Angin terjabaran. Huruf sak telu niki ampuk narak teparan A, I, U. Alif baris atas baris bawah kaji baris dapan. Lagu kenyengken sak nganjang mesak-mesak niki jandin tahu uninjak teparan. Ampun teparan A arak coretan di atas. I marak nika, U marak nika endah ampun berkalimat A, I, U. Lamun nenganjang mesak-mesak niki jak ndik tahu uninjak teparan huruf niki. Jadi lek dalam rahasia niki khusus lek tiang pelonggoh makin sebagai tema utama niki adalah bertes mudah-mudahan DJ sasina kandung niki lahir dalam keadaan sehat walafiat. Tekita masih kesempurnaan berguna bagi nusa bangsa dan agama. Jari wantah sampun niki entan tiang bau iring pelonggoh sami dalam rangka sak bertes niki lek samping tiang pelonggoh merayakan memperingati hari lahir junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
ketinggalan telik tahun niki adina berombok-rombok lek tahun-tahun sak mendatang. Tepati gamak pengendikan di sini Rasulullah adit sak selamat leman dunia datang akhirat. Wantah sampun niki entan tiang bau iring pelonggon sami menawi wenten atur tiang sak kurang berkenan lek raga pelonggon sami tiang kanca ruang keniki nunas ampura agung ampura. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 12 ni.